Treće pitanje jeste ko, na koji način i u skladu sa kojim zakonom bira organe upravljanja u tom preduzeću. I četvrto, ništa manje važno pitanje, odnosi se na direktora preduzeća DP Novi Sad Gas. Mi želimo da znamo i smatramo da javnost ima pravo na to da sazna koja je stručna sprema direktora, koliko dugo se nalazi na direktorskoj poziciji i koliku platu prima za svoj rad, budući da postoje osnovne pretpostavke da se isti direktor nalazi preko 20 godina na čelu tog preduzeća, da nema potrebne kvalifikacije za to i da prima mesečnu platu koja nekoliko puta prevazilazi, na primjer, platu predsjednika Srbije, gospodina Borisa Tadića. Ovom prilikom također želimo da apelujemo na Vladu Republike Srbije da ubrza rešavanje po osnovu zaključka i dopisa koji su poslali šefovi odborničkih grupa iz Skupštine grada Novog Sada, jer smatramo da je krajnje vreme da se postojeći menadžment rukovodstva u tom preduzeću razvlasti, a smatramo opet da bi privremene mere uvedene od strane Republike Srbije bile pravo, adekvatno i najbolje moguće rešenje. Prema vašem mišljenju, u čim je to interesu da je takva situacija u tom preduzeću? Nažalost, mi smo danas u poziciji da društveno preduzeće Novi Sad Gas još uvijek baštini nekakav oblik svojine koji je davno prevaziđen. Dakle, društvena svojina je nešto što ne poznaje ni Ustav Republike Srbije, ni Zakon o privrednim društvima. Nažalost, kažem, mi smo danas u situaciji da određeni ljudi iz takve neustavne situacije crpe ogromnu materijalnu korist, ispraćujući ogromne plate sebi i svojim zaposlenima, sve na štetu potrošača koji plaćaju ogromne račune.